Welcome to the Leading Sight News. Rong Grace Yarat Thorpak pen rong arlo tuwar ka silampon. Lakhain koy rapon nilip constituency ki parlo koyla mati habar toko langso Borjan Pungadong Risakhidi arlong pira lapen pinangana rong pangrumpet pen rong crazy rong asar don mekaratum Thorpak si towar kang lit kang ther kang rampen kaspejok jia phansai ki klempon. Kadoka we bang paray siso si armuching room si pinisay deng pon pusi ng pachini dun. Rong arlo at tokan no kapaching thor ng jilake. Karbiang long termos konsila long jakong ki duat tumsi ki klem vek nang po. Bonta. Eleksyon na hut si rong arlo kilutchot. Lapendam chot. Nonason barla por arvi ki jang pen kang lit kang therapor ki rong asor si ki du ki sun kaching tang nang. Lasi. Non ke bang GML election na prang towar ke mesen ng pinang ji po si pinisay ki klempo na tumpen prang ke ting nulam te na chikaklang dun. government pen ke appointment tang achoko martum si ke claim nei seta pin na tum la kadok we rong si pen na tum sing room si me carmela sarmar la pen la jesme rong asar tum pen tum claim pon so puthak thek pen tham pori tha aprang si nale tum na bang swa channel tum phan takeru pilo asi pinini tum na dak polling station hini arada tum jo parni la bang so atowar kachele athe bihek thihek student atum pima school ange pusi doyarlo Mount Carmel High School lapen Presbyterian Mission School lapen Arlong Rupar High School lahaya school ke dun atum 75% ke lapu resak di pensi student atum la soto war ka chehla la sila soto war heng no piglo lapen government ahin penta bang ani kai ki ke nang rawer thek thi polam mathasi nilitum inila dak rong kris siara tum chingwai si la soto war salok nang pu chingwai lo la pen ching room lo la si claim lo la se la bang sonar tum channel pen autonomous council ka chari tum bhan ke chuning rialam thela hello la se nilitum da ladak ke bang mi atum ka lilo 1964 running kan pen si la dak resakidi arong ke ka establish ke cheng lo la pen non an ke polling station hini anarat do la sini tum ka chileng sungpik athe so derun edet hospital se ka chela apha nili tum ambulance le hang seta towar heng no bupo wang weda titi sini tum aphan autonomous council ka chari tum ta kangin so pe nang langra prabjin pe ladak methylene black topping atowar bang nili tum phalang selam pilo pulonte la ke nili tum ninga rong po alang de tum jong sini tum aphan la hai a development akam nang claim pi pulo tangte ladak polling station hini arat tum ta alang de tum bhansi ninga rong pen mathapo la si nilihin pen lan chuning pen si nilam thing ton koklo putho jo la rong asar alang tum do alang tum hin pen apa ni yesna pen alang li kining je teng si nilihin pen ke chuning ri dun kang tung alam thitala hello nili ladak resak hidi burati sorong arong asalo lasi aprang ning kanta me nilitum lapuson si rat hoi pen nilitum chingrum si piniason thak thak nilitum toar ke pan akam klempon lo piniani anta me aphong nilitum tim karbiang long phan mate sar tuliram ronghang phansta me aphong nilitum memorandum stame pilo bangso toar ke chehelat ke meji stand ye phan sitame pini anta me nilitum ningkan ko an pelone sta
nilitum bangso towar ke cihelat ke misen je phan nilitum ang thek long andelo nasi non nilitum kaddo kawe chingwai si rongkre si amunit armu chitong si nilitum pini la bangso sai klempon ang koklo nasi non puthot alang nilitum phan tim kar biang long phan mate doktor sa tuliram ronghang CM hangsame bangso a channel pen same nilitum kachuningri so dak pen alang ni phan la non election of prang nilitum phan towar na kepe misen je phan nilitum mahin pen kachuningri padi cream lo la hello nililam the ini nang tum la bangsa sai ke klem pon rong ko an arong tum sing rum nang tum la sai ke deng pon pini nilitum la bangso sai ke deng pon la ke rong crazy arat si nilitum chingrum si pini la bangso sai klem lo la pen kilometer troxy anat jak ding do nasi la bangso dak an same nilitum pini bangke RVRA lapu lan kang rams tame nilitum pan pon sinilitum klem pon igdelo kaddo kawe bang kon armu la khai chitong ni pini nang tum sai klem pon la bang pharo isi ke do pini bang pharo sia aphai do nilitum pini ke claim ke dam atum group chi thakla nang ke le hapu nilitum abera side pen nang ke claim ke wang bomas dum stame alang tum bang ke halapu si claim pon bom lo nilitum bang ke lapu bene athak na thu si wang lab lo apan la ke pipia sai deng pon nang tum la ke pan chot ma nang tum la lekbuk le ke patlam la do ma la ke pipia kam klem pon nang ke pan ta dolo la pen la theng pi theng prang ki kup nam kaddo kawe tame nilitum lang so sai ta claim lo la pen lekbuk lekbor lang ke tho nang ji adimans tame nilitum lang da tho pon lo mithang ahem ku no pak bercha la hai chiwan si nilitum claim pon lo tame nilitum non ke claim pon ana bang ke ki kreng phun mate osomar tum ke dam ke wang ke mesen ji phan si nilitum claim pon lo bangso towar ke jesemer ke non ma ke sen gover chot nasi ke dam ke wang jesemer la gari motor ke ga tum ta vek no la pen dam no asi mo pen posana thak la towar ik thing ke long je phan nang tum sarkar phan ko pia dabi si piji non nilitum ke la bangso towar ki ik thing ye phan bang ke mo pen nilipulo la non MLA election prang yong si nilitum along la bangso towar ki ik thing nilitum phan isi approve nang pipe banda lang so towar nang semar pipe lipurang te nilitum ke labang rong krisi arat abang ke nilitum ke jate condemn pu la so lam lo mesti la sarkar pen tum la bangso nang tum alam the kar gilong pen nanu te dan di potang te nang tum ko pila ka sai ke deng sai ke dengi ke nilitum lan velo la muthor po nilitum ke avot mat pipe lo Agriculture pen patir pipon CSG claim bang pie tuma phan bang phoke ba tuma phan inki ki pangrang ji hormu ki rona jai mek ki deng Assam State Rural Livelihood Mission pen Agriculture tum pen patir pipon si anso se inki ki pangrang ana thu RD ki PG phan pini pen ki chengsi hormu ki rona jai mek ki deng West Karbi Anglong Hamren Rongsopi District Hempi Angkang Kopia Potsi ki pa phihop an parda sai kam sai phuatum kopia potsi mithang saya mo ki claim ang theka vedet mapu West Karbi Anglong District Commissioner Sarangapani Sarma pen mai ke pha long karju pe do hut Agriculture Superintendent Gobind Chandra Kalita hinpen inki ki pangreng horanjam ki ron dengpon pop alam chaga tengsi pini inki ki pangreng hormu SSG bang phoke batuma phan rondun Halapu Assam State Rural Livelihood Mission District Functional Expert Justina Krupi pen ke pachini dun ke West Karbi Anglong Development Block 4 ke parlo jasemet Socheng Amri Chinthong lapen rongkhang block alo rongatok ano ka homri dampen self help group member atum inki ki pangrang ki thenglo joksi akirap ki pijia phansi pini hamren Superintendent Agriculture Asai Hemamat inki ki pangrang hormu Superintendent Gobind Chandra Kalitari dengpen ronpon Labangso amaya long Agriculture Asai kam kilang Karbi Anglong Tunmas Council Secretary Diuri Ronghang Hamren Agriculture Superintendent Gobind Chandra Kalita ASRLM pen DFE Justina Krupi Extension Officer Maluting Lengpi Assistant Manager James Tiso Agriculture Inspector Mangal Singh Rongpi atum pen Agriculture pen kirona hormu pipi aprang inki ki pangreng pen ale ke long jila pen anso se ale ke pelong mu chojia phan than piridun tangte Agriculture Superintendent Gobind Chandra Kalita pen alam thi arju iksinang la pen
Halapu Assam State Rural Livelihood Mission pen Sami Justina Kropi pen alam testame arju upon sinang. Halapu West Karbi Anglong District ahem pi hamren rong sopi along sericulture sai kam ahem kahumri dam siling kave inghap kevak karlo ke chol anchot kalisi ahem seme kiru thuji angring ke doko gajok sai kam along chokomar ke claim hemar lo ke do anta ka phere memi ang thek doko lo puta chithan rinti Lasopen langdam pulote department ang bong an kamara ke sericulture superintendent asai hemta ihum lo pusi jongpon Karbi Anglong Autonomous Council kachari sericulture asai hem ke langpon em kachirong pipi anparta Karbi Anglong Autonomous Council sericulture secretary Duri rong hangatun pen sai hem alon ke do lapen themuchot kimpon po pusi chirok to aratun pen chithan rinti Hamren Panchandra Singh Rohang report, the leading side news. জানিব দিব সেইমতে আমাৰ ফিল্ড লেভেলত যিখিনি অফিচাৰ আছে আমি আপোনালোকৰ লগ লগাই দিম যাতে আপোনালোকক ফুল টেকনিক্যাল সাপোৰ্ট দিব পাৰে আমাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে আপোনালোকৰ ইনকামটো যাতে ইনক্ৰিজ হয় সাপোজ আজি যদি আপোনালোকে 5000 ইনকাম কৰি আছে মান্থলি আমি বিচাৰিছো আপোনালোকৰ 7000 হওক 10000 হওক আমাৰ এইমটো হ'ল হেতু আৰু এই কাৰণে আপোনালোকক সাপোৰ্ট আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা অলপ হলো একদম মানে মিনিমাম এটা সাপোৰ্ট দিব বিচাৰিছো আমি এক্সপেক্ট কৰিম যে আপোনালোকে এই মিনিমাম সাপোৰ্টটো লৈ আপোনালোকে গ্ৰো কৰে আৰু আমি আপোনালোকৰ পৰা এটাই আশা কৰিম যে আপোনালোকৰ যেটো ফিডবেক হয় যেটো প্ৰডাকশন হয় যেটো আৰ্ন হয় আমি যাতে হেতু শুনিবলৈ পাওঁ জানিবলৈ পাওঁ আমাৰ ৰেকৰ্ড হয় ইন ফিউচাৰ আৰু প্ৰভাইড কৰিব পাৰিম যদি আমাৰ এতিয়া আজি আপোনালোকৰ সন্মুখতে আমাৰ সেক্ৰেটাৰীও আছে সেক্ৰেটাৰীও যদি ইনিচিয়েটিভ লয় প্লাস মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম ষ্টেট লেভেল লাইভলিহুড মিছনৰ অফিচাৰ আছে তেওঁলোককো ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে তেওঁলোকেও তেনেকুৱা ফান্ডিং সিস্টেমটো অলপ এড কৰি পেলাই মানুহখিনি একচুৱেল আমাৰ মানে যিখিনি বেস পিপল আছে বা যিখিনি আমাৰ ফাৰ্মাৰ্স আছে তেওঁলোকক যাতে এৱাৰ্ড কৰিব পাৰে তেওঁলোকক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন লোকেশনত নি তেওঁলোকক এই এক্টিভিটিছক যাতে দেখাব পাৰে ট্ৰেইনিং দিয়াব পাৰে তাৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেন্টৰ লগত সেগছৰ লগতো তেওঁলোকে যাতে এটা মানে এটা লিংক ৰাখে যাতে যেটো আমি কি কম জয়েন্টলি আমি কামখিনি কৰিব পাৰো যেটো কনভাৰ্জেন্স হয় তাৰ মানে আমাৰ কনভাৰ্জেন্স একচুয়ালি আমাৰ কোনো ফান্ড নাছিলে মোক মেডামে কওঁতেও মই কৈছিলো যে যেটো আমাৰ সোর্স নাই আমি প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰো কিন্তু আমি চালো যে যেটো মানুহখিনি আমাৰে মানুহ তেওঁলোকে সেই কালচাৰ কৰিছে মতলব আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ কাম কৰিছে আমি কিবা এটা সাপোৰ্ট দিলে আমি ফিডবেকটো আমাৰেই হ'ব আমিই পাম সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ সেৰিকালচাৰ হামৰেন অফিচৰ তৰফৰ পৰা প্ৰায় 50টা এছএছজি যি এছএছজি খিনি ষ্টেট লেভেল ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনে ফৰৱাৰ্ড কৰিছিল তেওঁলোক সেৰিকালচাৰৰ লগত জড়িত থকা এছএছজি আছিল তেওঁলোকক ডিপাৰ্টমেন্টৰ ফালৰ পৰা সেৰিকালচাৰ ফালৰ পৰা কিবা অলপ সাপোৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে যেটো এছআৰএলএম এ ডিপাৰ্টমেন্টলৈ অফিচিয়েলি লেটাৰ ইস্যু কৰিছিল আৰু সেই প্ৰসংগ উদ্দেশ্য ৰাখি আমি আজি 50টা প্ৰায় 50টা এছএছজি আমি সেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা আমি কিছু ৰিয়েৰিং এপ্লায়েন্সেছ আমি প্ৰভাইড কৰিছিলো যেনে প্লাষ্টিক ৰিয়েৰিং ট্ৰে দিছো টাৰ্পলিন দিছো তাৰ পাছত আমাৰ ৰিয়েৰিং নেট দিছো কেষ্টৰ সিড দিছো কেচেৰু সিডলিং দিছো আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই আছিল যাতে এই মিনিমাম সাপোৰ্ট খিনিয়ে এছএছজি খিনি কিছু হলেও যাতে তেওঁলোকৰ ইকোনমিক আৰ্নিঙৰ ক্ষেত্ৰত ইকোনমিক বেনিফিটৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সাপোৰ্ট দিয়ে সেইটো উদ্দেশ্য ৰাখি আমি আজি জয়েন্টলি এছআৰএলএমৰ লগত যেটো আমি কনভাৰ্জেন্স বুলি ক'লেও ভুল নহয় যাতে আমাৰ যেটো লেডিজ গ্ৰুপ আছিলে ওমেন গ্ৰুপ আছিলে তেওঁলোকক আমি মিনিমাম এটা সাপোৰ্ট দিছো তেওঁলোকৰ যাতে যেটো ডমেষ্টিক ইনকাম বা যেটো তেওঁলোকৰ ফ্যামিলি ইনকাম হয় যাতে হেতু কিছু ইনক্ৰিজ হয় হেতু উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আজি আমি এই প্ৰগ্ৰামটো কৰিলো আৰু অলৰেডি আপোনালোকে দেখিছে আমি মেটেৰিয়েলছ খিনি তেওঁলোকৰ হাতত উঠাই দিবলৈ পাই আমি নিজে খুবেই আনন্দিত হৈছো লগতে মই ভাবো এছআৰএলএমও যথেষ্ট হেপি হৈছে যেহেতু তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল লেটাৰ মতে আমি এটো কনভাৰ্জেন্স
হিচাপে আমি এই মেটেৰিয়েলছখিনি ছাপ্লাই দিবলৈ এই মেটেৰিয়েলছখিনি যোগান ধৰিবলৈ পাই বা এই মেটেৰিয়েলছখিনি আমি তেওঁলোকৰ হাতত উঠাই দিবলৈ পাই আমি যথেষ্ট সুখী অনুভৱ হৈছোঁ আৰু ইয়াতে আপোনালোকেও আহি যি আমাক কোঅপাৰেট কৰিলে যিখিনি আপোনালোকে ছাপোৰ্ট দিলে আপোনালোকলৈও আমি যথেষ্ট ধন্যবাদ আগবঢ়ালোঁ ইয়াকে কৈ আজিৰ প্ৰগ্ৰামটোৰ কাৰ্যসূচী ইমানতে আমি শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ থেংক ইউ টু অল Sericulture Department and Chelang Policy 42 জন beneficiary ba SAG members sa tumpan mamala sericulture ba inki pangre tumpan dito sericulture pen Chelang Policy 42 members sa tumpan ason tidorka tumpan tumpan kalau soal konstituensi kan angka lima mata ada constituency Sarita block, Ambria block, Penchintong block, Socheng block, Rongkhang block. Itu Sarita block and butik ini nilai sintum 42 SAG members kan itu Rongkhang itu. sericulture kan diklaim nang dia kam proportional tum diklaim nang kop. Itu mathema ladak Westcar Bianglong ke sericulture ba inki pangreng tum dupik. Lasin itu hala tumhan ji progressive farmers pusin itu pola progressive farmers itu butik ini Westcar Bianglong Sarita block pan itu select ponsi la kuma inki pangreng ve ka tumhan sin itu la butik ason sericulture pen itu Chelang ponsi itu hormon pon itu. Pini bang pocket sose ba bang plikep rahini ke pini ron pon lo nang tungkang wai pon bang pocket lo. Hal tum apan nali tum kang wai ke la training ki pitang ke tektang ki untang atum apan ma mate ko son lo. Itu mahala tumpan ke 42 members ba bang plike berahini tumpan kang wai pon ke lason hiklo je hala da actually la tum ke pangreng ve inki pangreng ve ka tumpan se SAG members pusini SAG members la ke pangreng ve ka tumpan se itu bang plike bra pot tumpan itu pini pon iglo la thro sericulture department he Ke bang jilang na tum kopia tentang ko la tumhan aning pathi pon le ba la kilong le tumhan ta bala ansu se inki pangreng pon thunang popolo la se nito mangpo encourage pilo ba hala tumhan ta ko kerap tu je phan itum chisik lo